너희 그전이지. 1등급 박수 우이팅팅 만대는 소리쇼 내소다. 요약전에 우리 고추비 가연이 어떤 소리거든. 자가 넣었으면 구르치기 스타브니해 아무리는 애트니 지게 도수는 유리 방송대 소고쟁이 비스킨 아하덕시 아디 방송대의 들고니 아저씨는 도드링의 지르한 덕신 니름지 저선가 저거가 매고득득비 좀 비스킨의 헐컬 어진파다 어렵적 structure 서로 수치는다 하동의 아득덕시다는 말부기 도서력하니 넓은 비스킨 기체 도서력하다 소리치 아우야 스피키 내 구조들 Багшнараа мэрэгжил арга зүгээсээр харилцан туршлах солилцох, шийдэх бодол хийсэн багш сурагчдыг алдаршуулах зорилготой билээ. 인기는 도사진 파티는 낸 옥히노 힘에 서포징의 자결락시 아픈 결링의 신드마드니 Мөн мэдчилгээ дэвшүүл өгөх хэмээн сумын засаг дарга тоглолтын баяр магнаа. 아디 방송대의 들고니 아저씨는 도드링의 지르한 Ахмад багш ардын боловсролын тэргүүний ажилтан ламжих маань дорвол цагийн боловсрол соёл урлагийн газрын байгалийн ухааны мэргэжилтэн их жаргалын эрхэм төгс. 비스킨 올림피아드 зохион байгуулах хорооны гишүүн яа мөнх сайхан нарыг та бүхнийхээ хадун адар ташилтнаар хүндэтгэн урьж байна. За их хүндэт багш суралцагчид Энэхүү ажилтны маань зарим гишсэн нийт одоо 4 аймгийн 25 сургуулийн 243 сурагч 21 багш нартай энэ өдрийн ад хадуу мэндийг нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн хамт олонны өмнөөс өргөн дэвшүүлье. Энэхүү ажилтны маань 20 удаа энэ одоо манай сумын зохион байгуулалтаа ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Ахмад багш тэр хаан багшийн маань нэрмжлэл болон зохион байгуулалтад байгаараа онцлог юм. Тэгээ энэхүү ажилтнуудад бол олимпиад зохион байгуулах хорооны гишүүд за мөн Ахмад багш нар за манай сум орон нутгийн удирдлагууд бүрэн бүрэлдэхүүнээр бас ингэж хамтран ажиллаж байгаа болно. Энэ конкурс олимпиад боловсрол үргэлжлүүлсэн дөрвөн аймгийн ил сурагч таавалтай өглөөний мэндийг за манай цагаалсан физикийн ахлах олимпиад манай сумд тохиолдсон бол 10 жилийн 10 олимпиад болс манай сумд тохиолдсон бүгдээ за 20 цагаагийн олимпиад физик олимпиад манай сумын сургуулийн ахлах багш физикийн багш ардын боловсролын тэргүүний ажилтан бүдгийн зэрэг багшийн өргөж тулж байгаа онцлог байна. Энэ манай цагаалсан сургуулийн түүх 80 жилийн тогоосон энэ хоёр хүрээд бас өмнө нь Жамсын Жавмаа багшийн нэрээр математикийн олимпиад явуулсан бол одоо бас зэрэг багшийн олимпиадыг бас манай сургуулийн захиргаа хамт олон бүлээж авч амжилттай тохиолдох бэлэн болоодаа дуусах хатаа тэгээд орж байгаа хүүхдүүд сургуулийн өндөр амжилт физикийн хичээлээр суулдан улсын ордоо ихийг бүтээсэн чадвартай боловсон хүчин болохыг хүсье юу таавал амжилт хүсье физикийн олимпиад хүсье баярлалаа. Оюун ухааны урлагийнхаа хүрэлцэн ирсэн сурагч багш нар болон энд зочлоор ирсэн багш нар Ахмад багш нар бас багш нар болон энэ сургуулийн хүмүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Sabi, may gusto ko dyan kumawang bayo sa mga arang-arang tugslot. Baksin din sa mga risk matematik ay kita orsosan, may gusto ko dapat may mga tugsima. Sabi, tugsi, ire, saka sa mga sa mga risk matematik isu kumbayan man. Dahil sa mga
그 안토니 그만 있어 볼때만 버텨내지만 나 이기도 갔다 온다고 해서 제가 막시다가 하나 이렇게 됐으니 그거에 자 그날까지 도시로 가지도 못해 다음에 무슨 더 일을 넣어도 나가 나중에 저도 그 막시를 다나시다가 어떤 게 리스크 가지고 갔다 가면 뭐야 가면서 뭐 내려다 이슈 저다 피해 삼대 군대 나와 이제 어떤 자기가 거기서 만나서 볼때 비치었으니 자기가 나눠주실 때 와서 만나야 되지 어떤 활동하실 때 민예를 때 어떤 비행기 말아서 그런 거 있잖아 다 오는데 어떤 암주 뜻이다 가사가 전호에 이렇게 붙어있어. 하원 인사하고 드리는 요구기 자 소식이 이츠게 지금의 국중 자 뭔가 피지컬 지도서 기타 소식들이 하겠습니다. 네 국중이 그때 이츠게 중심 이츠가 되는 것과 한보다가 다가오시니 이렇게 얻었을 때서 본사가 문제 나의 못하게 하는 것보다 엑세스 우유이 약혼 없이는 자문 못하게 하는 것이 밑에 아직도 다 대주식 아직도 지켜보고 사람이 하기 쉬울 때 뭔가 아직도 지켜보고 사람이 스트레스 받는 너무 성공에 생각하고 베이스 사다스나 이렇게 이게 네 없으시 인구 없었다 문제를 시작할 수 있어요. 자, 맨 처음으로 한번 내려드리는 거고요. 자, 공모수 알리와 영혼들은 사마시가 가르쳤다. 모두 사마시가 가르쳤다. 공부도 마시가 가르쳤다. 사마시가 가르친 사마시가 비용수들 돈이 아주 없다고 울기 좋다고 그를 한번 오늘 바꿔줄 때 나는 살고 사나는 아주 unterdrückt 왔어. 내가 밑에 그 박사를 내일 대식을 많이 피하자. 어떤 성대 박사가 어떤 성대 공부도인데 자꾸 비슷하게 너무 공부주고 여자 사실 공부하라 마음도 잘 공부하기 그거들을 좀 그지 이 어디 대학에 사나쳤어. 이 동태 자 거기 버린지 멋지지 버린지 공부를 밑에 안에 서는 게 있죠. 어저께 남편이 어저께 어제로 막시작했는데 어떤 말씀 많이 보시대 안에 자가워서미 다섯 달에 방문 가서 거에 볼거든 안 크네 어저께 알도가 어저께 어떤 분들 벌도가 어저께 하지 구대 맞춰 어리고 어떻게 저한번 어찌 세상에 어쩌라고 어떤 한국에서 그걸 스테이가 내리는 것을 많이 보게 자, 이 어린 대학의 교육제 망고도 없이 쇼트 망고도 없이 비슷히 어린 대학이 나오거든 어린 대학이 걸어 문구에 마음 바꿔줄 것이대 그리고 어때 어린 대학이 걸어내서 좋은 지금 맛있게 교육제죠 밑에 어린 대학부터 그 모든 고객이 다 잡혔어. 국도만 봐도 박수도 빈식 싸웠죠. 이게 빈식 잡았다. 아니 대학이 구도지 있어. 박사 내 군대 때 한도 고모서 아니 대학 보라는 이 어디 대학에서 다시 좋다 야오잖아. 왜 구도도 망고도 씨 가위에 박사. 옷이 비슷히 어디 대학이 너도 나이 못하게 들고니 박사님 대학이 들고니 박사 아무것도 없지만 어렵게 하는 게 뭐고 이 자식은 이게 진짜 없었어요. 아무것도 없다 말고니 아주 야기 건식 무슨 돈이 말고니 왜 아무것도 없이 오늘은 씨 박식 돈도 없이고 이는 그게 될 때가 왔죠. 망고도 씨가 비슷히 많이 대학이 건식 때 내타는 거였다. 밑에 우주국 밑에 공부 진짜 어때요? 이제 아무도 지금 어린 대학에 관해서 다운하고 있어. 벌써 그러고 보고서는
бидний төлөө цааш компьютерийн арга ашиг хийж байна, ажлаа явуулж байна. За ингээд нэг авчигчтай анхаарал тавьсан баярлалаа. Ингээд би бичсэн үйл ажиллагаа явуулъя гэж бодсон. Улаанбаатараас харахтаа миний санааг дэмжиж өдөө бүтэн 20 жил авч явж байгаа нэр бүтэтэй өөрөөр үүсгэж байгаа танай бүрийн багш хийсэн багш ам батыг хөндлөхөөр би нэг бидэг авчирсан юм а тэрнээ нэг микрофон барьсан гардуулж ирж өчигдөр нь хоёр ажил надад туслахаар гэсэн юм байна уу тэр албарын явтууд хараад байна. Сайн хүүхдүүд. За тэр хайрцагтай юм байна. Ингээд хангах шиг үндэтэй мундаг юм гэдэг хүрцэн ихийг болж байна. Зөвхөн бүсийн олимпиадад оролцож байгаа бүх одоо сурагчид ажлын таавныг өнөөдөр амтсан байна. За улсын физик олимпиадыг хараа зөвхөн бүсийн олимпиадыг зохион байгуулдаг энэ аймагт олон хамтрагчтай өнөөдөр манай олимпиадын хооронд гамбар програм ажилтны учраас юм чадаагүй олимпиадын хоорондоос 5 хүн гэж одоо бичлэн ажиллаж байна. За ингээд энэ олимпиадыг санаачилсан энэ одоо хүндэт төсөлтийн аргачлалтай Монголын бүх физикийн гишүүрийн өмнөөс тань чин сэтгэлийн халуун маяг өргөж наачаар сайн хэлээ. Улсын физикийн өчигчдийн оноо тохиолж байна. Тэгээд зөвхөн төрөлт маань одоо асуултыг хоолох яг ахмад олимпиад гэдэг нь болж байна. За улсын олимпиадын өчигчдийн хүүхдээ манай Монголын сурагчид жил болгон Аз улс олимпиадад амжилттай хийж байгаа. Тэгээд хаалтын дэмжиж баяртай мэдээлэл энэ жил улсын олимпиад интернет багтсан. За энэ дараа болсон интернет болсон улс олимпиад манай Монголын хамт сурагчид болсон 2 медаль 3 бүрэлдэхүүн медаль авсан. И гайхалтай сайн амжилтсан ингээд хамт тооцогдсон энэ ажилтны бүхэл олон хүүхдүүд багш бат хийж байна. За би үйл ажиллагаа явуулах юм. Зөвшөөрөх